Lasuka lahlala umthandeni igama elisho uMpakamanqele ke lapha ke sephinde wadlulisa isimemezelo ke esifutha esimayelana nomcimbi ke olapha ke endaweni yaseMdletsheni ke lapha ke la khona ke azoba mema inkakha zabaculi ke nabaculi abangasiwo uMaskandi ke lapha ke kuzobungazwa ke lo mcimbi ozohlala ke isibili ke endaweni yaseMdletsheni. Umthandeni ke lapha ke nakho ke akubhalile uthe lapha ke nginethulela nansi indumezulu ke yomcimbi ke waseMdletsheni ke ozoba khona ke iminyaka yonke ke ngawo ke uJanuary. Uthe iline up ke yabaculi ke iyalandela ke lapha ke abazobe baqashwe ke eMdletsheni ke lapha ke lo mcimbi ke ungumhla ka4 January ke lapha ke ubhala ukuthi ke sama ke lapha ke yini imthandeni sama ke experience ke lapha ke okuyinto ke bafethu enhle kakhulu ke lena bafethu yenziwa igcoka melisha ke ukuthi ke ekuthole ebantwini iphinde ikuthathe ke ikubuyelisa ke kwabanye abantu ke lento bafethu ke ikhombisa ukuthi amacoko ethu ke ala kwaZulu Natal noma ke ala eSouth Africa ke ayakhula kakhulu indimeni kaMaskandi ke kakhulukazi ke uMaskandi ke uma sokwazi ke ukuthi uqasha ama-genre ke ahlukahlukene ke kwezo music ke lapha ke ngemicimbi abasuke bayihlelele yona lento ke yenza ukuthi ke amazinga abaculi ke esibathandayo ke akhuphuke ke njalo njengoba sibona ke umthandeni ke lapha ke esho ngokusobaqa indumezulu yomcimbi ke le azobe ke ayethula ke futhi ke eMdletsheni ezobizohlala ke isibili kule ndawo. Siyakhumbula eqaleni ke ukuthi ke wawuthathela phezulu umthandeni omcimbi ke wawenza ke kodwa ke kwagcwala abantu ke baphithana baba zindimbane ke endaweni yaseMdletsheni. Siyakhumbula ke kunabantu abaningi uDJ Tira ke lapha ke uDJ Hloba bekhona angazi ngabala ngithini futhi kukhona ngisho isiqoqa sakwaNongoma ke lapha ke uphakela umthakathi kukhona uMtebosho bebaningi izinsizwa ngiphathi ka Red Nation ayigcwele ubusapha kuyona le ndawo yaseMdletsheni. Nakho ke ephinda ke ekhipha ke esinye isimemezelo ukuthi lo mcimbi ke ukuthi cha uyabuya impela kuzobungazwa ke lapha ke kwimthandeni sama experience ke lapha ke izobe ke iseMdletsheni. Lo mcimbi usendaweni yasemakhaya bafowethu leli thuba landele kunoma uba kodwa ke engunothisile kona nakho ke amathikiti ke azotholakala ke ngawo ke u100 ke ngokujwayelekile ke lapha ke ukuthi ke kungena ke khona lapha ke uvezile ke lapha ke umthandeni nane link ke yawo ke amathikiti ke ukuthi ke cha kwenziwa njani ke uma kunje njengoba ke ngikhombisa ke ukuthi cha ayabhadalwa kule game akukho mahala ngenxa yokuthi ke kuzoba kusezingeni eliphezulu kakhulu bafowethu ileso.